Yes, omulozi wa Kitara TV nkwenda kutangira hantekaniza Orubazo amabala ninyo Julius Chomendo musajja omulisa kandi omweha bamole kwenda kusima muno kwikaragano tuhonderaho na nambero kali entekaniza Orubazo tugitandike twagitandika kwa katano mwaka ogwire 2021 tulayi kwikyo mwaka era obutumwaka butuliguhikyano omugenyi wendi bongesa sabiti egyo ngamba tulisala ne keki nkusima muno okuteka gwa kasente omanyire te wote teira kasente tutuhondera oteka obwembizi obabwe sente zinga bali no banorora entekaniza Orubazo kiro kinu kya mukaga kandi kwenda kuba ninyanjiro omugenyi wange kiro kinu ali mukazi wa amani niwe Kanyunyuzi Vivian ali ambassador wa Bukama wa Bunyoro Kitara batu kandi na singa muno kugwera muno mbyo oburambuzi ebya Bunyoro nkaito Bunyoro Kitara TV okimay muno twenda muno ku bantu tumbule ebyo oburambuzi hano mu mitwale tane bya Bunyoro na Kitara yona kutwaliza hamwe nyagamba wakinta toza Munyoro katono Vivian tukanyumyanyu Vivian abatako muramu mwahondeire entekaniza ya ayo mwaka ogwira I think 2021 mpaka za Miss Tourism Bunyoro kaba one of the queens contestingire for Miss Tourism Bunyoro and yafune kikaro kyokuba nowe ambassador obomu kwenda ombukama ba Bunyoro Kitara ankosima muno kandi abutaisisa bwire nkwenda kusaba mu nyogenyi wange aboli wait aboli oramuki abaruzi ba Kitara TV tene tugende mashoni entekaniza kale mwebale muno Julius kumbungisa kikaro kinu amabara ninyo Kanyunyuzi Vivian empako ebaboli nsemerere muno kujja hano kunyumyaho hamwe ewe Julius nyonku manyiro patile baita abarozi ba Kitara TV atakumanyire hope Kanyunyuzi aboli niwoha okay Kanyunyuzi aboli niwe omwesiki ayakuzibwe omukyara obeta komweru samali omuboro kandi Kanyunyuzi azarwa abakurungu oli mukurungu oli muboro zarwa abakurungu nzarwa ababoro ndi mukurungu oli mukuru abakurungu baziraki abakurungu tuzira ententimba kuruga munanka mu ntekaniza zire zabayiro za Miss Tourism Bunyoro zikaba zitamuzebali nyarwaga karo nikabahuba the last time obunyabaire nanywa nanka adina ya Kitara TV akaro nikabahuba gabikaba bita timanya no kumanya competition ekaba so tight abana bakaba bayingi tukaba bayingi muno abana bakaba bagezi abana bakaba kozere research betu kale bitabe bizibu muno tukamalira twabimana omwaka ogugarukaho ujagaruka we kwesimba oba kwa bobo wesimbireho okamara wengana nokulekera abanda bato bayije besimbo bobo wesimbire otogaruka mu kwesimba niko kiragiro kigamba niko kiragiro kiri suppose kuba bobo funire yekika bwe kuba ninyenda bojo akiringa ngaruke ngeso mugisa gwange ata akiyokora olinda empakezi mbata tali zinezio byoburambuzi abo kuba redo bofunire ile kikaro ekyokora kirinko kuba oino mulimo ogwokora no yenda mpaka nakandi okakole kiba kirungi obanza okole binu nibo ofune ebindi hatu inakulekera abana abandi abato abarungi abakwenda tulinakora nka example abana abato abakuturora titusagaruka mu kwesimba tuinakulekera abana abato baije kiki ekyakusikirize kutaha mu mpaka zi ezebyo burambu nyenda muno kurambura kugenda mbikare byaka kugenda mbikare bikyaka kunyumirwa no Kwegesa abantu abandi kufuna amagezi ago abukabuli bogenda mukikare kyaka abaki ofuna ekiyake kyo bayiro tamanye nikeke kyansikirize kwesimba nko tugaruke enyuma hali Kanyunyuzi bakakuzara nkaha ukakulira nkaha ukasomera nkaha okay Kanyunyuzi banzara Kinubi bwikya mu rubuga rwa Hoima uli mu Nyarubuga wa site ndi mu Nyarubuga hano wa Hoima niho banzara Kinubi aho hawo era niho munyaka kulire ebyasoma bange era niho hano nyasomeire nkasomeraho yana primary school mpaka P7 then nyamara nyagenda aho St Andrea briefly kibanyire aba OGs bange baliye bafundora nibo nyamara nyagenda Kampala okunya crossing aho nyagenda Kampala rero genzere kusoma ngenzere kusoma mpaka obunyaka malirize degree yange
mu byobulemi Akyambogo University. Kono isana nokyali muto mushiki muto okasoma bwangu kaba mugezi oyina ebitebi wagurukire kiki watenyera bitebi nyagurukire just ingira kwefaho kwerolera niko noikara nonyirira baituti ndi baby nkuzire. Ati hanyuma ya mpaka zireza ezo byonyarungi byaburambuzi zikahwa okora kisazi saha zino nyekozesa nkora mu bimuli ame florist baitu ninyirukaniza n'ebyoburambuzi abokuba omulimo gukampebwa nyina kutumbura ebyoburambuzi mu bunyoro besides omulimo gwanga gunkora nkora n'ebyo kuranga kuterera abantu kwegesa abantu bege ebyoburambuzi ha social media zange niho mbegeseze ebyoburambuzi. Miaka ati almost maka gulai quick twesimbiro abo kwatukesimbaho mu mwezi gw'omusanju. Nkwenda otugambire experience yawe okaba wesi okikara musubira ino wesimba byobulemi niko babandize kubyesimbaho iwe bikibo yegiremo mu mpaka zino. Okay, nkaba ntakesimbahoga mu bintu byone ebikwatagana n'ebyobunyarurongi baitu kurugeranya biroraga empaka obuzakabayoga nimpura nimbyegomba kale nk'omuntu ningendayo abaisiko baga besimbiroho nitubafollowinga up nobarora kale nikyetaaga oyina content mu mutwe kale nibinyumira nikyo kurora nkagamba kankoleki kamale nyije nanyowe ndole kusagenda mpaka nka mbaire manyira ino omuntu waroleireho bamama akakusindikiza agendo bitahe kwa hanke sindikiriza abo kuba passion ekaruga hali nyowe nimpura ninkyetaaga nyabyendaga muno mpaka obunyaka bwine postege ya tourism kandi tulimbwire bwa lockdown abakusinga tukaba tutakora abana batali haisomero tuli aho mbe just obumezi nibwisana nko bwemereye nibonyarire kinteke kinyataga ningonza nyagaba bwaki nyagamba obwire nyina tinyina kyamane kinkora nyagamba bakintage nake simbaho nanyo maybe osanganja ku inspiring ayo muntu ahero ko omu babiri. What was your bobairo wesimbireho nkwenda nkakaire kali na mbiri babaire ne babahabulize bihabuzo hali ya finals zino kikaba kita okabomo kutina no kankana kiye pressure banyingi nikyo nkusagamba abo kubobo tamanye kaguzo ke kibagenda kukaguza oyina kwesigambe obwongo bwawe baitu pressure ekaba yamani kandi toina koleka abajaji ntokozereki oyina confidence oyina kuba na confidence yamani oyina kuba na content mu mutwe so akabataro okutina kona fine tukaba tweralikirire tuli worried tomanye kibagenda kukaguza bakusa kukaguza kaguzo akaswalira halo maiso gabajaji otamanyire answer kandi batwaire almost like omwezi gumu kwetekaniza but pressure kabaho at the end of the day twamalira turugi. Yes, at the end of the day hati murebe byona okegamuki mekyo kubanza tutakayigira byoburambuzi ngabanza nyayega mu sisterhood abo kuba mu competition ezo tukaba baisiki baingi almost 11 kandi mukaira akakusinga abaisika bakusinga tibakira kuwatagana ati inyo muteno botafunema enobanga ine n'abandi nyana muntu ana onyanovere actually ngafuna aba sisters baingi nikyo kurangamirega sisterhood ngabanyina abantu baingi abentamanyira baitu hati at the end of the day bagenda batuteire mu space eri ni yemwe okumalira okozerema abanywani ofunirema aba sisters abo kwekaguzaho nkafunamu nkegamu ebyoburambuzi arebikaro bingi hano mbunyoro ebinyali ntamanyire nyowe nk'omuntu bayati oyina kola research abo kuba wabagota manyire bagenda kukaguzaki oyina agenda ho mu bukama oheye ebintu ogenda mu byoburambuzi aheru obyege byono bikwate abo kuba bakabata tugambire kiki bagenda tukaguza nkwenda tugaruke yo hali omulimo gwawo gwenyine ragwo yoburambuzi abo akino ruranti ebyoburambuzi baitu hano bunyoro tibikatumbukire muno ngira abantu abakusinga tibaina passion nka okugonza kwekintu abantu bategeza byabajungu baitu kandi tuina kubanza tutunde ekyaitu hano
tutakatunzire ebyaheeru abantu abakusinga oba tibabyetegereza kulunga ebintu by'obulambuzi baitu kandi the more bw'ogenda munda olimire habayo ebintu bingi ebirunga ebyokwega ate imagine bw'okukwata okagenda kuli nka karuziika haliyo ebintu bingi ebitutamanyire baitu ate oli basire abantu kandi bw'oba oli mu free time abantu bekaguzanya kugenzere nka nkoleki mu bwire bwange buno baitu kiba kirungi abantu nibagenda nibega ebintu ebyo habwokuba bintu bingi abakusinga batakumanya omuntu nosamukaguza omanyire hali omukama kabalega bamuzikira kugamba bakusana bamuzikire hali mparo tomanye na kike kiriyo munda tukafayo yadde kugamba kandi tibamaye bintu ebitoroire tibabimanyire abakusinga bayikandikira kubayikirunga omuntu bokubaina obwire bwawe obuli free nogenda ebintu eno byega biba nibinyuma ati inye nkanya bali bintu bino byenyine byabulambuzi mutaira obuliyo kikurora nti abantu mwabagundise byokurambura abantu mwayo tugenda gantu begesa nyetu posting ayo ha social media zaitu hato anabandi nkabana abantu abatali ha mutimbagano atinka isinyenyine radio zabo nyina nyota ali ha internet kimanya hatinka bakaikuru baitabo abakusinga babihulirira ha radio abo kwa bakaikuru aba basanga baina aka radio kaba katito n'abasigaza abandi abataina masimu gana agahya kagayizire babihulira radio arohentekanize ziva hezi kwegese byobulambuzi turugambuka aboli nkwenda tugenda omukuhumura kyonka hati mpekizina kiyawe ekyabunyoro hano nterera zina byabanyoro kute promoting abana bomuka ekisinga kunyumira rero tujja kuba tugaruka tugende details amulimo gwa bwebulambuzi okay ekizina ekisinga kunyumira bakyetanduga bunyoro kya EZP by the EZP ina launch ya album ya Nduga Bunyoro tugende tumwagire kyonka leke kizina kino Nduga Bunyoro kuruga mu EZP kitunyumire tugende omukuhumura entekanizo Orubazo otaruga Kitara TV Bunyoro ni huluga Orunyoro rulimi rwange Bunyoro ni huluga Orunyoro rulimi rwaitu Kutangira mukazina baketa Nduga Bunyoro ka mwana mojo EZP kandi kyali hantekanizo Orubazo omugenyi wange Kanyunyuzi Vivian hope baka kutuma amabara asatu gona abwoli anambe tugendere mu kumara by kuhabuza ntabanti byokurambura bino tibabijumbire then watwaro no twabuza nti no tugambira bebe mukoraho na bikebe aro nyo sometimes ndi batamunombyo byobulambuzi bino osanga sites ezikusinga tuzinagirize tituzifuireho bujunanizibwa bwakurura nti sites zine byobulambuzi bitwine Mbunyoro byafuibwa abantu bano kumanya babimanya okay hati ekinsagamba halekyo bagamba tingumanya oba orungenda kubaza rukugenda nekingenda kubaza orufumu baitu bagamba ayenda akasera karungi akeguyeza nikimanyisa oburano inda kurore kikaro kiri kirungi kyasemera leka omulimo gutandike naiwe nk'omuntu oburano rora ekikaro akiri oina engeri yokusakihinduraho bambi tukuba ntukwesengereza kiri okikole abokuba ekikaro burungi bwansi era buli bakuraga burungi bwansi baitu mabulungi bwansi biro bintu bikyakora kimanyire mpaka bikyakora nabakwinzi bataga balyo nibatekaniza entekaniza eyokora oburungi bwansi kimanyire cluster head white aliyoko
bakusana ne bakyakibaza nanga Rita. Ego hati kurora nti ebikaro byaitu ebyo byatumbuka itwenka abakukwatagana n'ebyoburambuzi twina kurora nti twakora ebikaro ebyo twabitunda mu bantu basobole kwija babirole akiri no bakuba balina ekitite kibakozero kikuba kirungi baitu itwenka abantu ebyoburambuzi nitwe abakujunanizibwa kurora nti ebikaro ebyo twabisemeza niko byabapiring halinyo abantu mujje mu birambu nanga tuwadizi promoting kutumbula ebyoburambuzi hano Bunyoro nkaiwe wa mukwenda ebyoburambuzi mu bukama bwa Bunyoro oyina ntegeka kibiki byotegekiriho nkaiwe hati nkanyowe nyinayo a trip implaningire abantu orugendo abakutulora a trip egyo yo promoting ebyoburambuzi hano mu Bunyoro alebyo ebintu bingi bitune birungi beta abantu abakusinga batamanyire hataliyo falls ziri around hano Bunyoro baitu bantu batito kimanyire abakusinga tibamanye nti zitayo hanso baitu to planning road trip eja kuba ne runninga biro bibiri tujagenda turaleyo turale nturambura turale ntunyumirwa habako ebyoburambuzi bamo kunyumirwa tikiri nti munagenda kaire kona mbeni musoma ni mufune ebintu halimu kunyumirwa ku interacting na bagenzi bawe so trip egyo eja kuba ebiro byokweza 29 okwakana omwezi gukwija 29 mpaka 3 nkaha mugenda nka tujja kuba tugenda Karuna Falls bazeta Karuna abantu Karuna kuno Rugasale Kagadi niho tujja kuba tukampinga nituteka makanda gaitu nkakabalega mlingo ya taira makanda gaye hane ifu hano hala abantu batamanyire hati orugendo runo bantu bakusasura sente byabusa iyo ojja kifona moto okay tihalo kyamani kyokufuna mu baite kinte kikusinga ero tukwenda kutumbula ebyoburambuzi baito abantu bajja kuba basasura akasente katito mitwalo musanjo nekichweka ekuba ne yambao habyo kulya byabo ina kubaraza ubalise bongere obatwali hakika rekyo kana ebyo nabijja kuba nibitaga sente baitu before that utakasasura sente zawe musanjo nekichweka after trip bokubosasura sente zawezo oina kuba manyire nti okozere oyambire abakuba sente musanju kichweka sente zigenda kuruga mulege trip zigenda garuka mukuyamba abana abato mbaire manyi nojja kuyeza transport nabiki anti of course obano baranko muntu when ali business obara nobara onakawaka kitako okuli twaina ba sponsor okwendeze kufuna ba sponsor okwendeze kusponsoringa trip yawe ti basponsor tukabafunire baitu bali welcome kujja on board baka sponsoring ekintu abakuba nabo bajja kuba ne basponsoringa it goes back to doing charity dero bujumbi karo byona abola bwakiwa komere Karuna Falls komere Karuna hati Karuna haliyo activities nyingi ogenda no komeke karo norora what activities ezikuja nekintu abantu togenda basazwe emitwalo musanju nekichweka just kubatwala kulala mukikaro no kulya ebe bintu bakusabikora mu bwire bwabo bakusabikolera omuka baitu hali activities nyingi ezibagenda kuba bakora nko hikinga niko kutemba ensozi kurora ebinyonyi so haja kubayo nko kunyumirwa omumaizi amaizi ago bugabani gakuteraho ina mlingo banonyumirwa yes amurozi wa Kitara TV na nyonkwenda kusaba Kanyunyuzi atekanize Rubungo hali Karuna Falls na nyikize nyongereho iraka lyange ehona nambero kali tugende tuvunge Karuna mu Rubungo runo rwa Munyoro katono Kanyunyuzi rwategekere mbingira bagamba abarore ntekaniza zange tuzaturambule Bunyoro tuina kumanya ebintu ebinyakuri mbunyiro ebintu ebinyakwetorwire hato mugisanga guno bugiragwizire ngo kubunga hali Karuna reka tugende tubunge tukenge Karuna Falls nikyo kiki amaizi gantu garore tugakenge ntekaniza Orubazo Omunyoro kati otugambe gwene byokora baitu kandi ate bobotali mu mirimo yawo yokora oba nokora biki emirimo nka iri professional oba just mbwire bwawe bokuba hali buli kairo ba okay ati nyonka nyo omuntu
ombwire bwange obuli free nyenda kusoma ebitabo atalitabo ebyo mu class just nk'obutabo novels stories is reading kusoma ebitabo inkyetenta kiri kinte kiri kyokunyumirwa ali abanyumirwa nogamba obunfunira obwire bwange ntaina kyamani kinkola ntaina mulimo guli serious gunkora nogaruka omukana osoma akatabo oli munyoro wembaga nze bagamba abafirika abalabinira kutusereke ekyobugaga bakyawura mu bitabo yes kandi abantu abakusinga by the way basoma tibenda muno okusoma ekintu ojorole okusa kutekayo ekintu kyona katugeze nka mu kutugwawo kasi ebintu obikabirayira biti abantu babiraba obulabawo nobo okusindikira omuntu still ajja kukaguza obaire n'ogamba kandi okiteerege mu kusoma okwo so nyonyumira muno okusoma nohosoma mbiri noati kansome kino bwange ningamba kansome akatabu kanu oba nindorayo aka documentary kati to just ombintu byawo bino byonna byokora byotugambira ogana bino byobulambuzi bino byokora kiki kikusikiriza mu Lungereza kyakugambira kikuinspiring what is your inspiration I inspire nkiba think my undanda so rakibaza mulonyo baita ebyensikiriza ekindora nka mutima gwange kinyakugondeze kukola like inspiring people I inspire to live like a legacy behind at least abantu ekirale yes akira abantu barasomaga Kanyunyuzi hope bamwijukiroga kintu kino ekimbaganize kiyakoze yes ekirale nikye kikusikiriza kiki kyenyini kyogambire okwendeza abantu bakwijukire nko banyijukireho nk'omuntu ayakozere ebintu ebirungi nko munsi baito gamba abantu basiima n'ebirungi basabutabyo tibakwijuka ebiryo bakiri banyijuke no bakuba baliza ibara lyange Kanyunyuzi at least bayijuke ekirungi ekinyakozere muri abantu so hanyuma yo I think musavinga mwaka gumutiniko mwaka gumu osavinga mwaka gumu linko mu office baita tinka nkekikare kyange ekyo ambassador it's up to the kingdom kugamba bambi omwana no barabakozere kurungi we can add her another term abo kwake mbaye njya kukaguza ntatebe koyo kutumbere byo burambuzi ojja kubimara ogamba ati mbirekere hanyuma yo mwaka gumu muri mu kubaho forever oikarano habo kuba erinka passion kukora ebyo burambuzi kuba kugoza mutima kandi niye gyo passion oikarano kore kintu ekyokwenda mpaka abo kuba togena ikoro murundi gumu then yenkyo obe otakiakienda so tuikara mu office no kora habo kuba bagamba once a queen always a queen nikimaisobora abayiroho queen oja kwikaraga oli queen nabala bato bakwija still omugo queen abani bakuroleraho atale omugo obukama niwo mugo hati ondesere kyabuzo kyange kinde kyo obukama baito babunyoro Kitara nkoko kuburora you know kakubogeragranye n'obukama obundi obwahande obuntajja kubaza oja kusanga n'oranto obukama baito bukyali hansi kizibu kinsonga kyabwa kukuranta obukama bwaitu bukyali hansi tibukatumbukire nko bukama bundi nikyo ngambirege it all begins with us nk'abantu ada abantu abakuba batali interested batakwenda kumanya ebyo bukama kikeki kugenda maiso abakuba bukama really bobaire bulungi halaba but I think nitatuina kubaitu projects nyingi nitatuina kugondesa abantu obukama anti nikyo kulwa tuli hano tugeza kubasomesa kubamanyisa entekanize zitukora ebirunge ebiri mu kurambura babumanye habokuba nkushaka kubanyina isenyo tojja kumfosinga kumenda ntaine ebirunge byakonkolera baitu kandi just abantu bakusana batakwenda kora kumanya ebyo burungi ebyo bukama habokuba bogenda ogarukireyo already yaho begesa financial literacy obokuba ogarukire nyuma program eyalinga ebaho weekend I think mo Saturday oba Sunday omutalindwa n'wabaira agirimo munna mutalindwa Isaac nankaye baba oni begesa financial literacy freely kunko kumanaging esende zaawo akatitako ine okakwasirota baitu bantu batito nikyo kugambirege kitandika naye nko omuntu bokubota haireyo obwire bwawe togenda kumanya ebirunge ebirimu ebibakutuhereza abakutuhereza projects ziriyo nyingi scholarship kusomera busa
kubegesa nkokwega ebya oil and gas twina oil hano mu Bunyoro amagita so obukama bukwegesa ebintu nk'ebyo nikyo okulora abantu abakusinga tibakumanya obukama buyambire butabo kuba tibaherezayo obwire bwabo kumanya bali obukama bwine ebintu bingi ebirungi ebibuhaire abantu ba Bunyoro. Oli mwana mwisiki kandi era nkwenda kutwara habihabuzo byange bya atwegawo child basically okwendeze kenga twabaire mu kaire ka lockdown bakingire ihanga ndokururaga abana baingi abaisiki biro bino bakasiba obusoke bana bato amasomero bakagaga no kusoma bakabihuwaho nkwenda oho amagezi na kike kinakolebwa abana nkabo kurura nti akili baba yamo omurabo ekiro okay hati nyakubondeze nterere nkabazaire baitu abakazi kitandika na mami habokuba mami n'omuntu ekara nawo muka boko bano ekara na mami wawe nakugamba wewe utakolo otigenda haisomero some ebitabo byawe focus orugemeke embaganiza nikyo abana bajja kumalira bataina ekibehire baitu kitandika na mami wawe omuka okwikara nawo baba kuterere egwa abazaire okay in general abakubali abataina maybe aba mami na ekara na dadi baita abazaire obako baba kuterereire stay in school leka tukoleke tusobole kubahuliriza niko ebintu nke bitatu happeningaho nikuka tugeze no mwana mojono bwaraija akakudupa dupa no buntu obutito no mzairo bwakusa kwikiyawo no genda nabo baitu hati omuzairo muka bwakuba kutererira kukagamba ebirungi biro mu maiso kandi gamana n'ebirungi biro mu maiso abo kuba mami wange obunyabagana ensoma yekaraga nagamba be in school stay focused katugeze no rame babanywani bawe bagenda out mubwire bwa nowe gomba bali mzaire nakugamba stay in school kora buli kimu kikwate habwire bwa buli kimu kinakaire kage bait twenda kuhuli abako kutekereza nti biro bino abana baisiki kambaza hala baisiki tibakeina mu kyokuhuliza abazaire babo bakusisikara muno insonga ki habo ngira habo enkura na environment ibakuli environment yes atika tugeze abazaire bambi at times nka abantu mu bano butakengangana bala to mwana bakuba narora inyo abazaire timulikimu oko omuzaire buli omu okubaza ebigambo bitali appropriate halo mwana omuto akura amanyire niyegi enkora bala ati onkabazaire tibaina kutoleka ebintu nkebyo tuli bana batwe no mukwa mtaino butakengangana akiri mu bisereko mwana mutakungana maiso gaba abako mugenda kungana maiso gabana omwana tagenda kuba munansoni kugenda ala kasanga omuntu mukuru akamujuma abokuba nikyo aboine abazaire bawo tekeza kirungi nikikiri so kikutandikira mu buto omwana omuleseruta nkwenda kutwaraho hansonge endi ya mugieta mutaino ebaba somere bagieta domestic violence obutabajuko maka kiki nsonga kabako kutekeza mbiro bino tuino obutabajuko wingi muno maka anda nikyabuzo kyange kyakandera nikyo kitwarandiza hamu habo wakitukurura muno biro bino abaisiki tuina basingle mothers bangi muno kurura mwana mwisiki myaka 20 aino mwana tamatise bakawo tataina ise wise tibali hamu nsonga ki ngira ekikuleta obutabajuka mu maka ngira nka it comes back to financial omuka akasendo kakataro akakumara abantu baina mlingo babihirwa toina ekyogenda kulya toina nyenkya tomanyire abana barakozesa ki haisomero so nofunamu okubihirwa nkayo omuntu no botaina mukasente muzaho yawo oina mlingo bihirwa bakweta kwenatira no wenatira wena no bihirwa no muntu wena bwakugambaho okulwa na kubihiza so abazaire bambi bagetinga frustrated omukobo habata roho kasente kandi na respect between you nkabazaire omukwa mtaina omukwa mtakwehereza kitinisa it is going to bring domestic violence agenda kubaho obutakengangana omuntu wawe okamugonza from the beginning habako kubota muhereze kitinisa kandi omuntu obakurabya mama iso obihirwa after kubihirwa what is going to happen anti biro bino ogenda kujuma omuntu biro bino abakazi mukwetaga kuingana n'abasaija timukwenda kuba banyineka na nywe Nika kurora bambye haroho so much single mothers ati mama omukazi
agenda n'agamba omusajja alikulita muhereza kitinisa niko akakubya manono akubya manoli nyenkyo jamhuri alikuli omukazi n'agamba tingenda kusobola ekintu nkekyo nasalaho ayegendere atandika obumezi bwaye nk'aba single mothers nikyo kulaba roho bayini oba maybe n'abasajja do you think also n'abasajja banagira obujunanizi babaabo nk'abasajja kiki benagirize muno tibakyamanya kike kibalina akora kukipinga amaka gaabo intact obujunanizibwa tebakyayendera kimu bu following nkonda kubabuza ekyabuzo ekindi kikusingayo kutalibaniza abaisiki babiro bino aro musikira bunyabongisi hano nyamuhoza the same question nawe yampa answer zikusiya sente n'engonzi kira kina kubanza sente n'engonzi ngire engonzi abo kuba bwoija nka hano tuli hano tukubaza okubota manyire ki ekiri enyuma nyina sente zikwingana nka iwako bazana nyowe timanyire okoraki oina sente zikwingana nka so nkutekereza ngire engonzi nizo zinakubanza inakubanza ogonze mugenzi wawe nebo ogonze sente ziri desari ati iwe li so different abokuba abandi bagamba nyewe sente ibindi tinkwenda kumanya ate nawo buzibu kuizira iwe nkomuntu bokubota ine sente zawe oli nawe kigenda mukalubiriza koraki kufuna hokutani okawurekizi nakyo omusajja lino yazinire omusajja muganda yazine yagamba birona abakazi bakuswerwa ebiteera habwe sente hati okurora abasajja biro binu bakusobera ogenda n'ogamba kale kanfuna taine sente mugumisize mukole mweyombe mubane mukyayeyombeka muti nafuna yongira yakanda akanyaka imuki iwe nakwewe hao nikyo okuraba abaisiki nabo bagenda kandi bagamba ebyo ati togenda kungambira ebyengonzi ijawe yombeke kirugirera still hali inywe uko omuntu okugenda nomukuraba but atalibona nti bajja kuleka fine kandi hati nekintu I think baitu baliyo batitu I think era omukazi omukasigara mukazi omuka omusajja ne bagenda nka omukazi omukasigara mukazi omuka hati ko kuboine sente zawe nk'omuntu omusajja akakulabya mu amaiso kigenda kwaliza gamba ntazalibwe nawe so at the end of the day nti omukazi aina kwekolera akasente kaye omukazi aina kwekolera akasente kaye aina kubaho nakaye akaine kaka protection just in case ebintu bitali batakulunga nti ati nja kunanga njagenda nebya then ansongenda ohaimbuka kuba habaho kwawukana hagati y'omusajja n'omukazi okutekereza ohatekwa kuba n'abaana kaguzo kiri very tricky ohaina kusigaza abaana kuba n'abaana bakubanja genda ngambe maybe omukazi nwali supposed kuba n'abaana abasajja babiri but I think nanga constitution yo igamba baitu akiri share you share like no gamba weekend no akiri rekamba role next week nayo barole otyo co-parenting baitu baina gamba nti nyowo omukazi nkanyoni nyina supposed kuba n'abaana that is not right yeah Vivian tuhereze ekizina kyawo kya kabiri tugende mu kuhumura tujagaruka ntumalize entekanisa okay nyenda ekizina kya Figo West ekibeta what you did to me yeah omurozi wa Kitara TV tukaina Kanyunyuzi Hope Vivian owe mpaka aboli otugambe goba mugimu mukurungo oba mukurungo omukurungo kati kantu kyanyimya mwenteka nanteka nizo Orubazo leka tukole tuteke zina kinu kya Figo West kuruga baketa what you did ikunyumire ona na mbero kali otaruga nteka nizo Orubazo Dear Fachi Munda ikiro oja mubiroto byange munda ikiro oja mubiroto byange what you did to me just tell me what you did to me what you did to me just tell me what you did to me
Bakina baketa what you did kuruga Mafigo West kandi kyatuleeta mu kichoka kine kikusembayo kyenteekaniza yetu Orubazo ha Kitara TV. Kyonka kandi kwenda kujukizaho wa Bunyoro Kitara Convention abanyoro hona na mbere mu kali tugende tube part of this Bunyoro Kitara Convention niye ne bandirize kimu hano mu Bunyoro andaje kwa ibiro kwezi kibanza mpaka ibiro kwezi bina okwezi okwo musangi omwaka guno 2022 leka tugende tube part of this Bunyoro Kitara Convention abanyoro abali Canada abali mbaharabo kumanya Dubai manya Kata manyanka abanyoro abali mu Bungereza abanyoro abali hona na mbere okali bayira badeka tugende tube part of this Bunyoro Kitara Convention ibiro bikwezi kibanza mpaka ibiro kwezi bina for those 4 days nkikiriza nti obomezi bwawo tebujja kusigala nikyo kimu omugenyi omukuru n'omuhikirwa wa Bunyoro Kitini Andrew Byakitaga amaze kuba natera mu stamp nti ajja kuba mugenyi omukuru Rubungoro a convention yebiro bina ino convention ziri tubayituhura eza Abaganda eza Abatoro eza Abaraha n'abanyoro twagamba leka tukole convention eno tusobole kuba tumanya n'abanyoro hona na mbere bakati abanyoro bakaire emyaka nyingi mu nsi za heru muleta abana banyu babegese kali kya muleta abana banyu babegese bamanye ebyo buhanga byabo kuba hano mu Bunyoro byokuba no litagabe kusingaho hantekanize ni ya Bunyoro Kitara Convention okusaka bongire kibanja www.bunyoro-kitara.org website ejo ja kuba no smanya bikusingaho hotel Mario Bethesda na mbere ja kuba no sana kubukinga uko no inda no kuyamba kufuna visa na okusaka kutuhandikira tujja kuba tukuyamba ne bikusinga hawo Kitara entekaniza Orubazo ninyo gira shumendo kandi omugenyi wange niwe Kanyunyuzi Hope Vivian owekitinisa Kanyunyuzi nabe tugendere mu ruhumura tubaire ntubaze hali obutabanguko maka domestic violence then twakenga nti maneno gali nti mukisika ina bumba na kasente kai ogamara musiye bokibwe kusakuleta no mugamba out twatayizire mu aderezi ku za bodezi ku mugarurayo alinze niwo muhi abakila avekire engonze zina abakezi zikire to an extent zirizo gura nkutekereza abugamba abantu tibakyali bamaze ogenda notekereza omuntu ogenda amuhereza 100% kumbe we 100% yayagi dividing reme mirundi nkero nandiro hanga katusereke emitima hata hono gamba maybe katugeze halo bandirize tibibaire birungi no funamu okwiralikirira no gamba hata linda genda naho kusakusanga nikigenda kuba nikihingura halikino no hindukira kimu abantu basaziro bagambe kangende kugenda nyumirwe ndi akasente malengo ngo muzino omwe yagambire emitima kagumanga mitima jakaluva nkoko oli musigazi nganda nkurura muno internet kandi otugambire genti okozesa muno emikutu ya kuba no noranga ebyoburambuzi na bikebyo omusigazi akozesa ata internet abokuba kujuka tubaire mu breaking kugambireho hamukutuguno gwa TikTok ninga TikTok kuro ebintu bibakora omusigazi akusobola atakozesa internet eno kurunga emikutu eno Facebook WhatsApp TikTok na biki kugiganyulwamu ati omuntu ali money minded tagenda garuka ezo ogo ege mikutunga egyo kutandika kutekayo olibusa kutekayo akabina kutekayo amabere habo kuba kutekayo ebintu nkebyo togenda kufuna mu sente babo kuba notekayo ebintu ebiri developmental ebintu ebikuletera sente busa omuntu agenda kurora oli ha internet owejuiremo akweta gambe ijokoleke or representing a brand yange no ijonti ndire kintu kino busa agenda akikora kiti nikyo norora nogenda kumalira musigairo taina wadde kasente munsa bali atobo kuba nokozesa emikutegyo kurungi noteka ebintu ebiri developmental ebintu ebirungi ebintu ebiri entertaining wadde bitali byokujuramu ojja kuba akiri internet okukozesa kurungi onyumirwe kandi okozere mufunire mu nebirungi kesente ofuniremu abantu abembaganiza nyina n'abanywani bange bemanyiro mu Rwanda one of my friends atunda cake batu ezikusinga zitundira internet niki akiri tokurora ati wagikozeseize kurungi oba kuba oteireyo cake omuntu ajja kurora abe katugeze narabaho akagamba baitu kama nzendoleyo kunu cake kyoneza kutunda
nasangayo different cakes nagamba leka mpagira omuntu ono bali tagenda kusanga kyalero tereyo keki nyenkyo tereyo oli mu club otamire n'ogwa ijo zo tereyo ebintu ojuiremu agambe atinkinira nti omuntu ono ebintu byakutunda birungi. Should people abantu balina kubajajinga kweri mali habe bikora bye bakora internet? No, tikiri kirungi kujajinga, but at the end of the day buli muntu ayinakora ekikumunyumira kandi ekikumuhereza obusingi. Ensonga eno nkwenda girema abo kuba yuwa omwisiki and then abwaki abantu obomezi iyo obukorora nti buli kintu abukorora abantu bakuba nagenda out natekayo bakuba nabatizwa mwana natekayo akuba nakyamuzaara natekayo iwe ekyo kintu kigamba nti obomezi bacho kuipinge secret bube public iwo kigamba obumezi bwabo kusakuba secret hati eri mikutu yawe simu yawe abo abantu abakusinga bakusamba simu gabo ekyo kwenda kubateerayo nikyo kubateerayo abantu bali awo tbalina kutujajingaga abo ebintu ebibakola nitutekayo haki amukutu abo kuba niwe nk'omuntu abakomeramu no bagamba kinu kwenda murolekeerayo yes so tbalina kujajingaga abantu abo ebintu bibateereyo araba gamba mawe abo okututamya okutudulira biki abo kwakuba inoli out abo iwanka mutima gwaye ni kwagondeze kirora baiti iwe tokuteereyo nti abo kubo kwenda abadulira okiteereyo just abo kwa kikunyumire at the end of the day ewasimu yawe eri mikutu yawe so ekyo kwenda kuteekayo ekikunyumire nikyo ina kuteeka kandi ataona option nti nkusobora kuchwamu kuhondera oba utakuhondera na atinka na WhatsApp okusara hondi ona kirole ona takiro status yawe ngoba nkakubaninga ngondole abantu ntakurota abo kubara ebintu byogena norano ga bakino bunda kiteekayo abantu bajja kutandika kubaza kubi abo ko muntu akusakurogera just mukano ababigambo just nagamba baitu ono abakinateka yeka alo abantu kabwe abarura ebintu era nko kagambege natekereza okudura kandi kun just ogondeze kuza kuteka ikintu iwe mukurura kwawe emikutu eno ekuteraniza abantu Facebook WhatsApp nabiki abantu bagikoseze eyombekere ihangale itu obateryombekere kiri 50-50 I don't know abo kuba arohe ebimu ebikombeka then arohe ebimu ebikudegrading abo kuba aro omuntu for anything I believe I think internet abarehe birungi but kandi choosing ebibi for example I give you internet osagenda internet aliye mikutu ya pornography but busajja musimya onakufosinga ga searching pornography Chowaganda osakusachinga ebiri development ati iwe iko kigamba andi nabantu bakosa internet bigamba kyo kusaba kuba nova tekereza abantu bakuchuzingirege mno the good side mukya kyo kuchuzinga the bad chuzinga ebintu ebigenda kuyamba nti nyenki abunda rekintu kinu kigenda kuongeraho value halo bomezi bwange bora chuzinga the bad side niko genda kwekara oli bitter obihirwe like otaina enkura nayo ne yokweyongeraho bayo boragenda hamukutu okachuzinga yo the good side katugeza ka following akaba abantu abo mugaso abakubaza ebigambo ebikongeraho na nyenkya oja no kuhindura mentality yawe oja kuhindura engeri yo kutekereza engeri yo kurora mu buntu so nyakuterira abantu akiri bachuzinga the good side ebirungi mu internet bakoma mebirungi then ebitagenda bayamba Vivian, what kiki kikubihiza? I can be his tinyenda kondo. Ekandi kiki kusemeza. Kakubo omuntu agamba ati I want to kwenda ku surprising Vivian. Akuba natekereza muliki. Aina kutekereza mbimuli nka florist nyenda bne ebimuli. Because even recently nkarano postinga nanga ebimuli. Naina kutekereza. Mutaina kunsemeza okusa kundetera ebimuli wadde any kind of flowers ebimuli binsemeza ara abanda bagambe ebimuli mali kimuli kitali sente buli muntu aina mlingo buli omu aina mlinga yendamu kurugo kuwa kuzira from childhood up to miaka yao tinja kuhabuze miaka manti menda kuhabuze miaka baitu kintu kye yakubayireho buno gamba either kikaba mishomero ba at your workplace or anywhere no gamba ikintu kino kikamba batindikiye bambomezi bwange bona
Hakabaho ekintu kyonna ekiri fetu ekinkusagamba nti kindikibwa nti kikachukibwa omezi bwange muno no. Okachwibwaho omutima with love oba growing up as a child nkomwana mwisike of course bantu baingi abagenda kuba ne bakurora ne bakugonza baingi abagenda kugamba ebigambo wadde batabimanyisa. So I think yes. What was the experience and how omuntu amwisikinka iwe how would be kwenda nkemberege kakubeija agijanja bata nkutekereza omukubanza ebintu nkebyo oyina kuba na self love omuntu obano kwegonza bobano kwegonza iwe no weretanka number 1 no gamba this is what I'm going to do. I'm going to make my priorities first. Ngenda kweteka onyo wenkanyo ntakatero omuntu ono akungonza au kikubera kizibu no muntu kuchi omutima gwawo nyagondeza nterera abana baisiki ahero kubege kwegonza so we have had abandi beniga yes habugamba self love was not a priority mu bumezi bwabo alo mwana mwisiki agenda gamba nyoti ngenda kwata emitwaro 10 eyange person ngende nsibe isoki zinakuga mu musaiji ate mu musaiji bakubata ina sente akererero ogenda kuzoka kubi baitu bogamba kankwata ka sente kankano ngende nyenyirize nzoke representable no musaiji akigenda kuongera muhereza amani agambe ebambi omwana ono leka nkoleki leka mongereza abako bagamba aine aliongerwao togenda kubosi hukire no muntu afuna kaire ko kuongereza ho kwereza yekirungi busa ansonga gyo yenyine is it proper omukaza kukwatira akasente kaina bo bakubanu bombe kankenju nawa yagula kasemi akasawo kaseminti obatikikire tinjaga mbakikire obatikikire baitu kikusinzira ha nkoragane yoina no muntu wawo no mnywani wawo bakubera inkoragana nungi ati kandi inkoragana nungi oragiruliranga tugambe genti rwanga kakusereke emitima mu maiso but I think it is just a matter of kuteka obwesiga mbongo bagamba take one day at a time ekuberalikire byanyekano mbabirikire like toina kweralikira byanyekya abokuba tomanyire tokumanya obura ikayo nyenkya iwe tekereza bya today omwami obomukyala bula omnywani wawe na bula no sakumuteraho ekiteke yoina it's okay obo bulungi bwanzi nyenkya no ku disappointinga you move on yeah. So ntusembera kumaliza nteka nzaiti Orubazo apparently oli kudatinga oli mufumbo oliki have a friend you know mnywani wange mnywana I'm also your friend tindi mnywani wawe oli mnywani wange ali wa mukoti yeah ali mnywani wange abantu because noborabo ogarukira manto ina mnywani wa because ikibazo kyange ekindi kibende kubanti what is your ideal mugonzi wa kugonza my ideal omugonzi wange already mwini yeah niko njagamba nti nyagondeza be murokole nyagondeza be muraira oba wa brown but omnywani wange mwini tusembera kumaliza nkwenda tugaruka yabigambo byawe bya kutumbula ebyoburambuzi mbunyoro yes ebigambo bya bikusembayo no kuterera abantu hale ebyoburambuzi kale ekyo kubanza nkwenda kusima abalozi nywena abaikairo kwika kaire kanuni mkyaturora bambi mwebale muno kandi nekindi nyakugondeze bagamba mwongere kusupportinga ebyoburambuzi mu bunyoro yeah kandi ninyenda no garuka mukubeta kubaterera chali mwije msasule trip tugende tunyumirwe eja kuba yebiro 29 mpaka hasatu biro bibiri kurarayo mwije tu interacting na bagenzi baitaba kusinga tutukumanya bagenda kuluganga habo kuba buli muntu wena yes benga bangena kuba ntamanyire wadda banywani bangene bagenda kubaho bata abandi nyakonzi chali mbete mwije tutumbule byoburambuzi tulambule mbunyoro ine byobega bingi ebyo abantu abakusinga batakumanya so nyakugondeze mbete baije ba supporting yes aro munywani wawe zina Vivian kwenda nawo mwete abantu Vivian mugondeze munagambira kwenda kuba makanika Vivian jera mukyaba abantu TV ija Yes, omrozi wa TV
Kwenda munywani wange nabaramukiyeho isije Vivian amabara gawo niwoha Amabara gange ni Vivian His Grace. Vivian His Grace. Osoma osomeranka Flobeto. Okwenda kuboha makanika nuwakora akanika vehicles. Akanika vehicles nike kimurinya Amamotoka. Hati nkwenda kuhomukisora mukiho abanywani bawe bamama bawe baramukiye bo kwenda Musibiraho mutabanyoni bange bange family yange nyona muraba muri hano muturora mbere nimbaramukiyaho nabale mbaramukiyaho. Hati nkwenda bagambe musubscribinga Kitara TV Abafra TV musubscribinga mlikinga commentinga TV Kitara TV amabara gawo kirali niwo Vivian His Grace. Ate abantu okusa kubaha bukwenda kyabakora Kitara TV ni baikaraga ni barora Kanyunyuzi ho kale bayi Auto kwa turugira media turugiro TV abana ngao ne bajja kuba ni batugarukira mbigere tulina kubatandika obire ne bukyali ninyojira sikyomeno musajja munisa kando moyo abamoli okoike utaitaitana mutekanize zindi entekanize Orubazo nikote bayire kandi omugenyi wanga abayire Kanyunyuzi Hope Vivian owempaka aboli katuchaitane sabite kuija amontekanize mu Orubazo batukane mutebwa akantu kaitukala akakyabaraza tujalike Kitara TV deka mberekereze mobile Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.